leli thuba sizolineza abavangeli kwabafakazi ngemisebenzi emikhulu nemihle eyenziwa umkhulunyana ezulu. Bese lodwa lanele lisinendidelana inkosi inkosisi. Baba, usiyamakhosi. Dwaleli ihlela sezulwini. Ngiyabonga. Uba khona emkhunjini wakhe wencala. Usongivuse ethuneni ikhaya ezine. Wangivusa ngomlilo. Wangivusa ngakho konke ushiya makakho umuntu ongambatha umlilo kodwa umthole nje. Angazi Manazaret. Ubaba inyanga izulu. Sihambile naye kakhulu. Yaqala 1975. Inkosi ilanga ikwabheka izulu. Wafika ilola kuthiwa uMagumbomane. Ubaba ilanga wayeyinika inkonzo. Wathiwa ayizokhishwa 1975. Yafika lo loli yaza abuye kusuke insizwa zakhona ngapha. Cha, bafothi wampunyone nayo inkosi yethu. Uma uza ngokuso uyayibona ufana nobani. La abantwana benkosi inyanga ezulu lapho yakhuluma khona sifike kulomuso 1979. Amen. Yakhalela ithembe. Imali yakhalela ithembe sithi ho ubaba la selapha ePulpit. Ubaba lo ndakha kangaka. Uyohlala obani lapha. Bangcwele khona into ebuhlungu. Bafundisi benkosi, bavale benkosi. Sesithi umphikiswa. Kodwa uShembe uma ekhuluma uyaphikiswa. Bashintsha ibongo. Ezazithi uzandla zilingana nezamaphekulu. Ukuthi amaphekulu ayikhona laba sebethi ayilingana basemhlabeni. Bakhona ibonga embo kade zikhona kuleli bandla. Zashintsha ngoba nani khona phela. Ngelinye ilanga bantwana benkosi sasakhishwa emzini wasophameni. Kwathiwa siyovuma izono.
waphuma bonke abantu bangikhumbula sazi mavuke ngothusheleni noma isihlanza akhumbula lapho sapho ukuthi wonke umuntu akaphume ngaphandle azovuma izono okubuhlungu inkosi la ngithe mayihlala esihlalweni bathi amanazi ngeke phathwe ingane ngane beothisha uma fika la ngeninyanga yezulu athi amanazi ngeke phathwe inyanga yezulu lwangena uthingo athi amanazi ngeke phathwe uthingo lwangena unyazi athi amanazi ngeke phathwe unyazi ake ngibuze manazalete njengoba uqhubeka ukuphekula njengamanje uqalile ukuphekula kuleli bandla niphikisa ubaba uthi ubaba ungenzi ukuthi nithi nina hayi hosibani bani bakhuluma kanti mlandela muphi ushayanda ngoba uthi uze kaliphikiswa nje kanti muphi lo shembeleni umgodli kuyoze kube nini ethi inyanga isolumela ngiphikiswa uma ufikela ngiyakhomba lapho usebenzela khona okuyini mana lekhona sikwenzana inkosi mayibe igcoba induna inkosi mayigcoba induna iyikhipha inkomo yobonga isihlalo nabo nganini noba maNazaretha nisiyamukelana siphinde besamukelana emathempeleni kodwa ube khona into ozobonga ukuthi ushembe wangigcoba wangeza umshumela ngeza umvalelo ngeza umfutho siyobonga nini thi awuyikho ukuxoxa sipha njengoba ingiloza sikhi asikho ngaNkulunkulu ngiyabonga Nkosi buseni nje kusinda awukuphephisa uqabadele Thixo wethu umvangelo wakho lo mdletshe la izweni laseNandi Baba inyanga yezulu siyibonile Nkosi yamakhosi ngonyaka ka1989 ngonyaka 1980 yafika laphana ePhumlane ngaleso sikhathi amakhola ayexokozela kakhulu ephika ukuthi makufika inyanga yezulu lizokuna kunomsindo wamakhola iyoni ziphikisana namaNazaretha yathi mayisifikile inkosi emzini wasePhumlane ngonyaka 1980 ngoNovember yayisithi inkosi abakhe besheshisa abantu amadokodo bawakha Nkosi yamakhosi basheshisa abantu amadokodo lathi lishona ilanga layishaya izulane insuku ezimbili kwagcwala imfula athi amakholwa iyoni zathi ayibiveli zona uthenga leso sikhathi kwafika inkosikazi egane kwaNhlenyama ingiyakwazi bandi sibongo igane kwaNhlenyama izonikela uNkulunkulu wethu inyanga yezulu yathi mayiqhamuka lenkosikazi yayisithi inkosi kayime lenkosikazi yayisima angisengane mina ngaleso sikhathi yama lenkosikazi wayisethumela umshumayeli kwakungumthetho wamshumayeli wasePhumlane ngaleso sikhathi wathi mthetho hamba uyokhuluma nale nkosikazi uyibuza ukuthi izothini uNkulunkulu esikhuluma ngaye maNazaretha nikhona abakhozi bahle ithi inkosi yaManase sikhulume ngenyanga yezulu asingasho ukuthi
khuluma ngenyanga yezulu siwunyazi khuluma ngenyanga yezulu maNazaretha Amen. ithi ke inkosikazi mayiya inkosi umthethwa ayokhuluma nale nkosikazi uyasho ukuthi uzobika uyabethu uzobika uthi buyela umthetho uyombuza ukuthi wagezwa yini mhla ehanjelwa umyeni wakhe waya kubo wathi umthetho hayi ngoba wahamba washo ukuthi waya wageza wathi umthetho ngithi hamba uyombuza wayesehamba umthetho afike ayibuza le nkosikazi ayikatholika ngokukholwa le nkosikazi yaye umthetho afike wayibuza le nkosikazi ukuthi inkosi ithi angibuza ukuthi wena nkosikazi waya nogezwa kini uhanjelwe umyeni wakho yathi inkosikazi angiyanga ngoba singamakatholika wabuyela enkosini yathi inkosi umthetho ngishilo ukuthi kayigezanga le nkosikazi ifunela amafutha namanzi uyinike ihambe yogeza kubo umuntu mayihanjelwe umyeni wakhe uya kube hambe yogezwa nendoda mayihanjelwe unkosikazi wayo iyahamba ekhweni layo iyogezwa namhla abantu abasakwenzi lokho bese phambi kwaNkulunkulu nensila zamakubo nikhona abakhonza bahle ngomunye unyaka ngawunyaka 1989 ngonyaka 1989 khona lapha ekhaya wafika unkosikazi weNdiya wayisuka eSiphingo wafika wamalapha hamba ngomasidisi wemoto bamqhuba bamfaka kuwheelchair bamqhuba bamfika bamisa la wawukuphi wena ngaleso sikhathi bafika bamisa lapha lo nkosikazi ehamba ngewheelchair ngakwazi ukuhamba lo nkosikazi inyanga isula isikhathi yayiphathele yona inkonzi eyayibamba yayiqeda nikhona abakhonza abantu yayisinikelisa indlondlomusa ithema inikelisa lapha indlondlomusa banikela le nkosikazi yabonakala isukuma yayisithi inkosi inikela induku wasuka umshumayeli ngaleso sikhathi nangade nithungela iMnazaretha ohamba sengumvangela ekhaya wabela izibuko wangaphesheya wancodula induku esekela ihlahla wanika le nkosikazi induku yahamba le nkosikazi kwachuma ingcwele yehla le nkosikazi siphila ngoshembe uthi inyanga yezulu kayibonga inkosi siyabonga inkosi yamakhosi siyabonga kuqabadele siyabonga ndlondlo yomusa sibonga umusa nothando lokusithanda inkosi lapho babiza abanye amaungi isenami ngiyathanda ungene phakami yamakhosi shombonke siyabonga ithuba baba sithwele sineyikweletu sikashe lo okhulumayo umfana okaNgcobo khola la eMaqadini umvangeli eThekwini kwaDukathole lo wamuzwa kaDukathole bafowethu ngoba sikhuluma ngongalo zinde wake wathi hamba phakathi edolobheni ungakabikho wafika wathi ku driver wakapha kumoto udriver wamisa imoto wehla wawubuka lo wamuza ungekho ngicabanga ukuthi wayekama wawubuka lo muzi
wasengena emotweni wathi udriver aqhubeke usethi kumshumayeli uNcwane uyazi ukuthi ngibukani la uthi uNcwane angazi baba uthi kunomuzi wami ozoba la khuluma ngongalo zinde bantwana benkosi inyanga izolo engiqonde kukho ke ngoba ngizile ngalokho engiqonde kukho bantwana benkosi ngiqonde ukukhuluma ngami nenyanga izulu bantwana benkosi khona isikhathi engakhula esontweni safika siyavama ukufika ingane zethu sokunqena ukusonta hawo bantwana benkosi yangithanda inyanga izulu kunjalo ngisemavungwini ngizokweqa okuningi ngoba inkonzo kuyona yami kodwa ngiqonde ukuthini ngathi ngifika la eThekwini ngo-1981 ngathola umsebenzi kwakumashi ngasebenza abantwana benkosi abelungu bangifaka emotweni bangise kamuhle bethi bayongirejista kunomlungu wakamuhle bayamazi obaba owayekhuluma isiZulu njengoba ngikhuluma fike akuphikise ma ethi la eThekwini bantwana benkosi ke kwasetshenzwa ngeyipesheli ubuthi mawungenalo ikini elisesilungwini ungayisemlazi kungama lokishi nje azungeza iTheku wawungothola umsebenzi eThekwini kwaba njalo bantwana benkosi sasithi masifika nabelungu kamuhle ifika ithi lensizwa umlungu laba abantu eminyango lo muntu ahamba ayosebenza ngakube endwedwe awu kusho ukuthi abelungu bayathanda uba ngibasebenzele ngiqhubeke ngisebenze baqhubha isikhathi sihambe sika mhle sifike siqoshwe angasaxoshwa kwaze kuba ngangani kodwa kwathi ekugcineni bantwana benkosi kwase kufika kimi uthi hawu konje nginoNkulunkulu kwakuJulayi ngase ngiyiza lapha ekhaya enyangeni yezulu ngiqhamuke emavungwini bantwana benkosi ngeke ngisho ngizokweqa ukuthi yafika yangenzani mangifika la ngokusho ngelinye ilanga mayisikhathi sikhona kodwa ngiqonde kukho ukuthi ngathi mangifika etafuleni lenkosi sengima yapha nginjalo ngafike nganikela ngathi baba ngizocela umsebenzi kwakuyisabatha ngabuyele emumva kwamasho ngafike ngawasha ngalala ngavuka ngesonto ngavuka ngomsombuluko ngaye emsebenzini ngathi ngifike emsebenzini kwangathi bebe ngilindele babe ngilayishe emotweni sasiya bamuhle sathi sifika bamuhle ngangikhipha into zami sasimnika lo mlungu wayethatha into zami ebeke etafuleni egcoba ebhala sabukana nabelungu babuza bathi namhlanje kwenze njani ngathi angazi ngisho ngazi hawo bantwana benkosi uthando lenyanga izulu ngihamba ibanga elide nayo kuningi engenzele kona engikubongayo nje ukuthi ekugcineni yagcina ngibuyisile ngabuya ngeze esontweni sengigcina abantwana benkosi ngeke ngikulibala ukukusho ukuthi nginothando nje uShemba ngipha lona engeke ngiliphuce umuntu lokuthi ngizalwe ngosuku lwesikhumbuzo senyanga izulu inkosi busiseni kuzwini Dietuga ibseni bako
ngiyakhetha uNyazizwe. Nkosi yamakhosi. Cela ungehlisele uvalo nje kancane. Ungapheli kodwa. Lo guqile umvangela umbhele. Odabuke intabeni zasemzumbe njengamanje ngisentabeni zakwangelosi la ngaphesha kwedama ibonge inkosi. Kuningi engakwenzelwa inkosi inyanga yezulu kodwa ngeke ngokubale konke ngoba ngiphethe yona inkonzo ngiyafakaza. Engikukhumbulayo kakhulu bakhona amaqembu amabili ezembangazwe engangakhe phakathi kwawo engibanga bethu ngiveze ibhuku noma ikhadi lenhlangano. Kathi mina nginayo ikhadi lenhlangano mina nethikiti lokubhabhathiswa kanye nebhuku lika-23 kodwa ayasikhulumi lonto sifuna umuntu onekhadi lenhlangano. Kathi mina yami nalo futhi ngeke ngize ngibe nalo kuba la bafikele iqembu licela imali yentelezi ngikhipha 10 rand ngibanike qhamuke elinye licela imali yenhlamvu ngikhipha 10 rand ngikunike kodwa hayi la uhlukanisile amaqembu amukela wonke befika kuwena fanele uhlukanise ukuthi ukuluphi uhlangothi. Kwathi la ngathile induku yensizwa yaseyibhunga nebuthi ihamba nale cha umbhela kafe namhlanje akafe namhlanje ngezwe ikhazi lingishiya angathi content le bakuhletshwa ngami ngingekho kodwa igazi langitshela ukuthi icontent lezobehlela namhlanje awenza umthandazo kaSikisi ngathi ngiqedile kwathi ngo9 yathi inhliziyo ubuyele esiguqweni uyocela kanti inkosi enkulu nyanga yezulu ngiza ngisho igazi ngathi khona kuzongehlela namhlanje cethi lokho ngase ngingehlele uzobe khona ungivikele kukona ngawele nje ngafika ngalala kwathi ngo10:30 sakhala isicabha eminyango ngo baba umpela ukona ngathi yebo ngikhona bathi uphuma sifuna ukukhuluma nawe ngathi mangiphuma ngaphuma insizwe ingikhombile ngesibhamu ngabona nje indukwane eminyama isiqu sasesibhamu sasingaphakathi la ejazini kwakumeyi kumakhasa kakhulu wangikhomba ngalento yakhe lo muntu wesihlobo sami Zaloma Mbhele angikaze ngicabange naye angazi le nto kwangikhomba ngayo ngikhombela ngayo yazi yangithinta nje eswini ushembe ngitheni ngithi ongase ngingehlele ebusuku uzobe khona ungivikele kukona wasikhispa hayi ukuthi sinqaphe noma sikhipha amanzi sakhiwa nje khona into ngizothola yini tu omeka uvala kungavuli umuntu avule kungavali umuntu ushembe njalo bathi yena lapha kukhona isikhathi lapho uhulumeni wakwaZulu wemukelisa izikhulu zakhe ibhanka akho lesikhulu wathi G3 bazosikhumbula abanye izinduni zephethe sona G3 yayithi mayingichomela ngonyusuku ukuthi yabona lesami mzala ngimuka umuntu athi mase uyosithela ngalo kokhala ngimlandelise ngaso yiye sengiyomcosha nje khona kodwa wahluleka yimina ngiphambi kwakhe ngenyanga yezulu asuka kulowo kade ngikhombile wathi yalapha enduneni umuzi ubiwe namasango amabili lophethe J3 uve usesangoleni ngezansi lo munye usesangoleni ngaphezulu ongikhombe eqala wangikhomba kulo J3 wathi hamba uyelapha enduneni uyiphendulela khona ngathi mangiye enduneni ngayibona intatazela ethi uyaphla kumina ngathi makufanele kuwena ngoyiphendulela kodwa hayi buyela kulo utheza kumina ngaphinda ngahamba ngalo munye naye wathi yazama wathi uyatikita thulile isibhamu ngesikhiwe eMnazaretha iyakwathi wale ekhaya uma uphatha isibhamu uyohamba ngaso kodwa uma ungasiphathi isibhamu sakho kuwushembe uvikelwa uyena ngabuyela kulo munye wathi uyazama wathi ngithe kuwena hambe enduneni uyiphenduleke ngaphinda wathi ngiyabuyela enduneni futhi nawe yathi yazama yathi uyabe kumina futhi yangisala ngaqala ngikhumbula intshumayelo eshumayelo ogcenza umshumayelo ethi ushembe uyakwathi akwembathe uphenduke ube uyena ngaphendula kwabe inkosi inyanga yezulu losuku le mpungo oyibonayo lena yesibusiso kuba ngo1994 zaze mnyama suwini manje zazingakabi nje ngathi umthethweni mekade nizonzana la ekhaya yenzani lokho kade nizokwenza bathi gqoka ke sambe bangena endlini amagqokela ijazi base ngithatha iwisa yabona iwisa likhombisa uxolo ukuthi awulu wena ibhezozela njalo iwisa la ngenza ngamfishane kanti seliyangigugisa ngempela angiziboni mina ukuthi njani sayahamba ibanga athi suka lana sembuya lapha entabeni mayikwethu sesithela khona ngabona behlangana ngamakhanda bethi leli khehla selithathe kanjani le khehla umthetho utasiyami namakhehla thina kuthi maqhamuka impilo lefike ukubaleka ikhehla life bathi ayigqoka khehla ngabuyela ekhaya angidiniwe kwathi manje
mangenza ikhehla ngilada ngilona ikhehla mina afike ngalala inhliziyo igqumagquma kwase ngakusasa babuya yabo idemon ayigeli babuya bangifika kimi mina phinde sami ibanga elifanayo futhi ngaphindwa ngabe lekhehla izolo uthi umhawu le khehla sentloshile izolo ubani lokuwalanda futhi kodwa ubakhehla akodwa la ekhaya kuthe ngosuku lwesithathu babuya bathi labantu bayibashana bakambhele bobabili oyinduna yensizwa noyikhansela layo bathi siyesindwa ukuhamba nawe kungangathi wena uphethe umbayimbayi uzosibhubhisa konke la ngabe sohlukana ibutho phakathi uhafu omunye uthathwa wena uyovala phesheya lapha emfuleni maqhamuka impi khona ifike ivinjelo wena basho ngiphethe kuyisa mina hey Nazareth asimphathe kahle ushembe uma umphethe kahle ushembe ayikho into ongayidingi emhlabeni kodwa ngibona ngathi siyeduka nje siyeduka ebusweni bakho imihla yokuphila kwethu engakufica lekhaya namhlanje ngibona kokuhlehla kancane siphumile emthethweni siphumele ekuthandaneni nenhlonipho ilahlekile futhi bathi mina ngibona amakhamba nami ke sewuhafuliwe ebutho ukuthi ngangithatha abanye kade mina ngiyagodwa ngiyoyilalela ngihlangane nempilo afike bathi moyo la phela kuthiwelana kathi impela ngaba fika ilalele ekhaya kuthe ngosuku lwesine bathi sizwile ukuthi thina siphethe ibhamu nizosibamba lesinqumo ngawukusuka namhlanje umuntu agade umuzi wakhe nomunye agade umuzi wakhe kanti lo nomunye isibhamu sibolekwe omunye la ngekhathi belale emahlathini lapha wasemphuca isibhamu sakhe lo ongikhombe eqala kanti sizodla yena ngekhathi kuyaphuma nje ekhaya ehlathini naye sakhala kuyena khona isibhamu lesabathi yini SP12 umqoqo wakhona ngithi uneyintwaye eziwu-70 phakathi sagcwala kuyena esifubeni sagijima wonke umzimba bezwa kuthiwa bamshayile usesibhedlela ngihamba ngakhona ngafike ngathandaza ngakhipha u-200 ngamnika ukuthi athenge ama-olisi khona ushiya kanjalo akuphela ngesikhathi singakanani bamemzingela nalona omunye lona okuyena oyinduna yensizwa phethe i-G3 esengikhonza into esimangaliso ethi mehambe enkantolo yokuphula amacala athi angimphelezele angize ngiphule inkonzo yasekuseni ngesabatha ngimpheleze ngizombeke enkantolo yamacala ngiyoba inkonzo yasemini esefisa ngathi angayihlanganisa nami kwathela ngalithile hawu bamhlasela wabaleke ethi uyongena ekhaya kumina egcekeni bavimba ngaphezulu bamkhomba ngezansi bamshayela nje ngezansi komuzi ngabona ijazi elimnyama liphela libheka phezulu athi ngithi nawe yini kwenze njani phambi lokho sibhama bathi ngivala umlomo ngawuvala umlomo bamqongqotha phambi kwami ngibhekile nje wazwaphela sangiphoqa isimo ukuthi ngihambe ngiye ekhaya kwakhe ngiyobika ukuthi bemshayela ngaphandle komuzi ngathi mengifike ekhaya ngibekele unkosikazi wakhe athi hawu mzala bamshayelise ngesibanibani wasinda wena bamshayelise ngesibanibani wasinda wena bayihlabelelo sakhe azofika kuyena fomcimezisa zathi iy'ngane zakhe umbhele ubaba ufe phambi kwakhe futhi behlangene nabantu bamulele sokuthi masiqeda umngcwabo ubaba naye siyamthatha ozobonakala nje emgwaqweni ngesikhathi ka7 uzodliwa inhlamvu ngase ngiphuma ekhaya ngiyela ngaphesheya kumfula ethi igwalagwala ngiyobikela iy'hlobo zami ngaphesheya ukuthi ngiqoqe ngingashaya u7 emgwaqweni kuba uzobonakala emgwaqweni uzoshaya bulawa kanti ngesikhathi ngihamba ngiyakhona bayangibona sesiqeda umngcwabo ngathi mase ngithi ngiyawela sengithi ngiyabuya waqhamuka insizwa ey'ntathu kwakhona insizwa yakhe lona induna eyayithi bamba ibhokisi lamentshisi ngesandla elishaye ngenhlamvu ingathintwe nanhlobonhlobo inyoni ezivamise ukuhlala kulayini lo wakagesi bemona aphenduka ibheke nje ayithi ngqapha ngesibhamu buka-ke ikhanda lomphila kanjalo athi beqhamuka zisa sibanga kuyela emfuleni asemkhombe lensizwa embili esathi mthathe lapho ngase ngithi shembe ngasathi shembe kunjani shembe wathi benjengomuthi kanje kwakhona into emshaya emahlombe ngabona zehla izona zishona phansi washintsha isibhamu asibuyisela ngala left wayesekhuleka wakhuleka wazobhajema emeveni asaboni mina ibona inyanga yezulu ayibona inkosi ngasinda aqhubeka kahle imithwalo yami ngabile ihlobo zami sengiyalishiya leli izwe ngabuya ngeze ebuhleni efika ngemukela inkosi inyanga yezulu ngahlala iy'nyanga ey'ntathu ebuhleni kwathiwa uyoze uphume mhla wathola indawo lapho khona aphela inyanga ey'ntathu ngaphuma ngokakangcelosi ingenamyombo ayibonga inkosi kuningi engingakukhuluma kodwa manje ngithi angithathe ngoba akuyona inkonzo yami kodwa inyanga ezikuningi futhi ngenzeka kona zakuya inkosi amakhosi kwe ngicela ukuphila unqobeni zonke izifo ezikhona egazini inkosi bese ngikuzwela
abangazazi lezi zindaba aniba kelanganga ababethanda uzizwa yalikhetha unyazi lwezulu mvangeli malambula enyakatho esibonisweni amen maNazaretha unyanga izulu ngiyayazi ngikhumbula ngo1975 lapho ekwaqala khona ukuthi hayi inyanga yezulu iyona ujikelele amen ngangisegoli ukhanya umfundisi ngithi sasibalandela ngemuva singamakhosana khona omunye umthokozi walapha owakhuzwayo ngiyombona lapho egoli kwakufanele ukuthi kwakhiwe indlu yesonto kwasho ukuthi indlu yesonto ayitholakali kalula okuyena wayihamba phambili kwakumgabhi lo ogcina esewumfundisi wahlabisa amen maNazaretha egoli sasesiqalile ngithi ngiyakhumbula sasikhipha u10 rand amadoda amakhosikazi akhiphe u5 rand ukwakha indlu yesonto uma umgabhi ehamba namadoda amanye aye ePitoli kufanele ukuthi kutholakale itayitela ukuthi kwakhiwe indlu yesonto ngoba indlu ekade okusontwa kuyo lapha na eDube kuyashintshwa sase sivaliwe nokunikela nje u23 sase unikela yesabatha ngoba sathi masithi siyangena ebusuku ufika amaphoyisa athi le mali eninike lakho iyapi kathi hayi imali le eqondene nje namadoda mangabe bathi hayi le mali ninikelele labantu abasebudingisweni izokhishwa la wakahanja amadoda aya enkosini ilanga afika libika udaba kuthe uma libika udaba yathi inkosi hayi nikelani nina ngesabatha nenza u23 nuqede bese kuthi ngesabatha ninikele u23 amen maNazaretha uma sefike ePitoli umfundisi umgabhi kanye namadoda kuthiwa leli bandla leli aliregistiwe ePitoli hawu uthi umgabhi kanjani na uthi cha aliregistiwe leli bandla ibandla eliregistiwe lapha la maNazaretha izayoni kuphela hayi Baptist Church maNazaretha nempela wabuya umgabhi walithula udaba eGoli lapha eDube basuka beza enkosini ilanga uma bafika lapha nabafika balibika udaba yathi inkosi ilanga hayi ngiyayazi lo ndaba mgabhi leli bandla liregistiwe ePitoli ngiyazi ukuthi kwenzekani uthi ubaba ilanga hayi ubaba mkhulu wathumela
abafana eMaritzburg eUBI ukuyofundela ubufundisi. Uma bafika laphana baphikisana nomthetho wase-UBI, bangafuna ukugunda amakhanda, bathi abadla ukudla okushisayo, baxoshwa. Akubangisenzeka ngoba kathiwa leli bandla uhulumeni ukuze lirejistwe kufuneka abayohamba bayofundela ubufundisi. Wathi uMgabhi, baba manje kufanele ngenze njani? Wathi usungabona awuxoxe noGumede uKenneth. uKenneth wathi hayi mina ngihlulekile Mgabhi ukwenza lento ngoba uyena kade enza izinto lapha ekuphakameni. Wayesebika uMgabhi ukuthi ubuyela kubaba, wathi hayi baba ngicabanga ukuthi angifuna abafana abangothisha babe babili eGoli, babe babili la eBhodwe, babe babili le kwaZulu. Wathi uma ngabe esithola isibusiso wabuya uMgabhi wazoluthula udaba eGoli. Amen. Nempela kakhethwa eGoli umfundisi uVilakazi waye uthisha. Kakhethwa unkosana wakwaSukazi naye waye ngithisha. Kodwa lo mfana wahluleka endleleni wahlubuka. Kasi wayesevalwa uMasango lo bakade benayo uVilakazi eGoli. Amen. La kakhethwa nangu umfundisi uNdidi. Kakhethwa uMabasa. KwaZulu wakhethwa uMthembeni Mpanza. uMthembeni Mpanza wathi hayi ngifundile mina, ngeke ngikwazi ukuba umfundisi kuleli bandla labantu abangafundile. KwaZulu akuzange kube khona noyedwa wakhethwa. Amen. Abakhethwa kwabayibo laba bahamba bayofunda eUBI, babuya ngangikhona inkosi inyanga yezulu ibathula la ithi laba abefundisi engizolwa ngabo la emhlabeni, laba ababakhulu kunalabo befundisa abakhona, laba bakhuluma ngendaba yasezulwini. Uma ngifuna ukulwa khona izinto engizozenza la emhlabeni kakhulukazi uhulumeni, ngizosebenzisa nabo abefundisi. Amen. Bathande kaye enkosini, yilapho okwathi uma ngabe umkwena abheka le ePitoli selirejistiwe ibandla, watholakala ukuthi ibandla elirejistiwe yileli bandla lasebuhleni maNazaretha. Amen. Laba bakhona bonke oShembana bakhona bangaphansi kwenkosi inyanga yezulu. Amen. Wafika umkwena lapha babekhona abantu ezogcoba inkosi inyanga yezulu ngokwasemhlabeni. Wathi uma efika lapha wathi umkwena lo esimgcoba namuhla, ayi ngizohluleka ukuthi ngizothi umbishop noma yini, umbishop wobishop. Amen. Okukuthi ke zonke izinto zala eNazaretha zibe ngaphansi kwenkosi inyanga yezulu maNazaretha. Amen. Abakhuluma ko bayikhulumele nje ngenxa ukuthi ulwazi lungekho, baxhambukele entweni ekungeke. Akuzange babeyilwela nje. Inkosi yavela lento nje yalethwa inkosi ilanga lamalanga ekutheni enze yonke iyona inkosi inyanga yezulu eyarejista leli bandla njengoba kuyiNazareth Baptist
church. Amen. Zaphuma itifiketi. Aphuma kahle amathikithi. Ithikithi engalithola ngo1975 namanje lisekhona ewayebuye nawo uMgabhi. Inkosi langa ayiwasayinanga lawo mathikithi. Kuze kwaba inkosi inyanga yezulu eyasayina amathikithi kwaphuma itifiketi zabashumayeli nazabavangeli nezabefundisi nabakhokheli. Amen. Manazaretha inyanga yezulu sibonile nasenyakatho izibonakalise kulabo abathanda imali abaye bathwale banqunyele iminyaka. Uma sekufike lo nyaka lo asabona ukuthi manje usezokufa phela. Yafika indoda kwaGumede. Inkosi inyanga yezulu yayisempande. Yafika ubika udaba. Yathi inkosi inyanga yezulu hayi wena wenze isivumelwano nalabo akukho mina engakusiza ngakho. Wathi bangabe athi uyazama oqala wayephethe u500 etafuleni ayuthathanga inkosi langezulu. Amen. Yathi vele wena usuzokufa ngoba lokho wayenza isivumelwano nalabo wavuma wakwenza okuhle wayenakho konke usho ama-ambulance wayenako imoto kunayo yonke into. Wathi uyasuka wathi hayi ngicela umthandazo ukanathi ekhaya. Wasuka empande saya kulo muzi waGumede. Uma sifika laphana yafika inkosi ilanga yezulu yahlala emotweni. Bathiwa baba nakho lapho ufanele ukuthi athi ngeke ngiphume. Wenziwa uvukanathi. Sathi masiqeda kwakune store supermarket. Wathi wonke umuntu lenyanga le olapha kangene la store athathe akuthandayo. Thatha impuphu mthatha impuphu mthatha ushukela. Hawu impela amaNazaretha uyawazi. Wathi wathathwa. Sathi sibuyele empande nalo wayiphathele lokho azokudla. Amen. Sayibona inyanga yezulu ukuthi ngempela uNkulunkulu amaNazaretha. Amen. Ayizange iziyede. Kwathi mase kufikile ke ukufa kule ndoda ngamadoda amathathu. Yamazi umfundisi uNtombela onqumalo Hebron. Inkosi yakonqumalo. Bakumngani wayo kakhulu umngani wayo lo nyanga. Bagcina sebehamba bayale phambi kwaseMozambique. Bathi indawo baba yakuyo kuseBhere angaza bakwazi bangapha. Uma yakhona ufika eMozambique uthatha ibhanoyi noma uthatha umkhumbi uyekho. Awuveli akuhambe kalula. Wathi mangabe sebehambile bawathatha amathikithi bazogibela ibhanoyi ekseni. Basehotela balele bobathathu. Yafika inkosi inyanga yezulu amaNazaretha. Amen. Yafika yangena phezulu endlini lapho balele khona. Yathi kathathu mayingena kakhanya ugesi bavuka bahlala ngezinto. Yathi inkosi nilapha nifunani la? Bakhakhazela hayi baba kodwa manje bangazi ukuthi ngoba bengawona amaNazaretha bobathathu. Wayesezisho ukuthi mina nguShembe ngizomtshela ukuthi wena usuku uzohamba ngalo inkosi yakithi uyayigula.
kwakunento emila la ethangeni umhlanga njalo nje uma kusabose umhlanga sumilile isizame ngayo yonke indlela lutho yathi njengamanje ngile ngapha emampondweni uma nifuna ukuphila kakhulukazi wena Nkosi ngoba wena kwakho sengaqeda ngayo phinde kusize phindelana emuva dayisana amathikithi lawo nongithola ngapha emampondweni nempela amaNazaretha abadayisa amathikithi babuya badlula bayofika lapho inkosi yayikhona ngapha emampondweni bafike bayithola inyanga yezulu yathi mayifika yathi inkosi inyanga yezulu kule nkosi yakithwa kaNxumalo wena ukuphila kwakho akufani nabanye ngeke ngikwenze ngenye indlela hamba uthenga idoni wahamba wayothenga idoni wathi uzosebenzisa idoni uma ulala ukuze lo mhlanga omila lapha ethangeni ungaphindi umile nempela wathenga idoni yabusiswa baqeda bangakahambi baba sicela ukuthi ufike ekhaya ithi inkosi ngifike phi na uthi ufike ekhaya ithi inkosi hayi ushemba ngene emzini womuntu ungenani ungakhombe eqaleni hayi ekhaya phakathi ithi nyanga uthi lona hayi baba manje izitha ka njoba nje ngigula kanjena ungenxa yezitha uthi ithi inkosi hayi ngizothuma umfundisi uma esefikile umfundisi uzobona izulu liduma bona umoya bese kunemvula nempela babuyele emuva wathi mangabe umfundisi uNgubane emthethwa esethunywe ngangikhona impela safika enkosini sathi basingena nje esangweni kwasuka umoya kwabamkhulu umoya kwaqhamuka iningizimu laqala izulu laduma yathi inkosi hayi yakunqumalo asambe ngiyanikhomba indawo sabheka enyakatho wafika wayikhomba indawo wathi nansi indawo engiyikhomba inkosi okufanele ukuthi uma ngabe ifike khona njengoba yayishilo sabuya sathi masiya lapha endlini yayo sathi yathi ngena wathi umfundisi ngeke singene endlini yakho saguqa ngaphandle eminyango wahlabelela umfundisi uNgubane lana laduma wabuya umoya wathi uma eqeda yathi inkosi yakwaNxumalo hayi mfundisi uzohamba umtshela ushembe ukuthi lokho abushilo ukuthi ngizobona ngomoya nezulu nemvula hayi sengiyibonile ngiyakholwa impela ukuthi ushembe uNkulunkulu amen maNazaretha kuningi ngeke ngiqede konke okugcina nje ithe ilaphana inkosi ngo1988 ngoNovember isesibonisweni ikhomba ithi uyabona laphana ubheka lena inyakatho ngizofika ngakho umuzi khona ngifuna ukuba ngabe ngikhama ngapha ngifike ngidlule khona kanti ikhuluma nje iyaloba maNazaretha uma uthingo seluzohamba abanye bezwa lapha inkosi unyazi likhuluma ngelori eyalithenga kwaba khona abalwa ukuthi umthengelelani lo yathi inkosi wena thatha nansi lilori inkosini unyazi hambele enyakatho esibonisweni ufika ufuna indawo bazokhoma yo bese uyakha kuleyo ndawo wenza umsebenzi kuze kube khona ukuthola lathatha impela yahamba inkosi ayofika ngebhadi yayihamba nayo wayengazi hlehle esibonisweni akazi noma kakunomo ayinomona yini bayibeke embazwane zasala impahla yabuya inkosi yeza la kanti vele inkosi siyadunze
Manazaretha uthe njengoba inkosi kade ingapha enyakatho ekwanami taqhamuka into ethelele inkosazana indawo eyayithi izokwenza iproject ethi yafika yathi hayi ngifuna ukunikela ngayo mina kuba kanti le ndawo yayikhonjwe inkosi inyanga yezulu Manazaretha ngo1988 ngoNovember yasuka inkosi impela njengoba kade sekuyelameni yaze ayofika le ndawo ilabo 39 hectares ngendlela ebanzi ngayo unyazi wezulu uNkulunkulu Manazaretha ngeqeda inkosi yobusalama bami nina nonke imphume phakameni angokwehlulwa siyababona bengena abaningi abefuna yona bemithetho namange twase Baba Nkosi yamakhosi umvangeli ingcobo lwasesinamva phansi kweKenani amen ngicela intethelelo kubaba Nkosi enkulu ngiba ngifika njena bengithanda kuba khona esikhumbuzweni inkinga ke zomuntu zaziwa uye bengimenyiwe ngathi ke namhla ngeke ngingezi ngibonge inhlanhla ukuthi ngithe ngifika izulu lalivulelwe abavangeli ngibona nama ngasali uNkulunkulu wami ngoba ubuNkulunkulu bakho eshembe ubukhombise kaningi kimi nakithi ngizoqala ngalokho kade kukhulunywa ungcobo lo waseDukathora ngangikhona ngesikhathi senkosikazi yeSulumane eline supermarket esiphingo ngangikhona impela ngangingekho kude ithi make ngoba ibika inkosikazi ngiyamnezezelela nje ungcobo ngoba ngowakithi ithi le nkosikazi sengihambe ngahamba eyiningi indawo ngikhipha izimali bethi ngizosukuma ngisho phesha kwezilwandle angivanga ngisukume ithi inkosi nyanga yezulu hey nikela lapha wena usukuhamba nikela usukuma uhambe wakhipha imali ngani 20 rand noma imalini wayibeka etafuleni wese sukuma wabambelela etafuleni lenkosi bathi abashumela basetafuleni hayi musubambelela etafuleni lenkosi wathi miyekeni sukuma angilalele kiseduze wathi miyekeni sukuma wena wasukuma wama wathi mnikeni induku leyo sesikhathi ke umshumayeli esethathela uthi lolu lwalubiye lusekela uthi ile isihlahla basinayo wayesemnikeza wathi xa kabili wathi xa wahamba imoto yayila impela eMercedes kukhona intombazane esebenza kulona yathi thithi yamlekelela yathi inyanga ezolu yeyi ngibambelana nitetele khulumita ngikho neduze athi musumbamba musumlekela nimtetele amtetele yahamba lenkosikazi yathi yofika lapha ezantsi yafika yajike emotini yabuya isihambela nje isishesha isizobonga ukuthi sengisukumile amen leyo ndaba
ebekithi angilekelele umvangeli inqobo okwakithi ke nakho unkosikazi kaMfowethu ongilamayo obekade emshumayela ekhaya edlulile kulelizwe ubehanjelwa abantwana baze baba isihlanu abantwana behamba emhlabeni engagoni noyedwa kodwa bazale agone qeda hamba umntwana uNkulunkulu ungalozinde lapha emaqathini emzini wenkosi embeka ephuma ekuphakameni sasihamba naye lo mkamfowethu wafika eyoguqe yobika isithi into yasezulwini mi thatha lesambele lalibalele ilanga thatha nayi umbrella yami ukukhibulelele la wavula iumbrella bafamnikeza umkamfowethu uyaqhaqhazela wavulela wabambela uNkulunkulu engeyona inkosazana wabambe umbrella yakhuluma inkosi yaza yathi suka isiqeda yathi hayi kulungela inkosi ukubusisa uzothola abantwana abangasezokufa ngikhuluma nje nazikhona insizwe ezine nentombi eyodwa emveni kwalokho nje khona umfana omdala uhloniphana ngiyacela nje uNkulunkulu ukuthi shembe baba ngoba uNkulunkulu nyanga yezulu nyazi wezulu ngiyacela ukuba lezi ngane shembe inkosi umsa uzikhumbule ngokuyekisa utshwala ziphuzela indaba yokuthi khuluma nje nalena yesibili umfana okhona ongowesibili ulimalile kade kunomshado lapha ngasekhaya ashawa ingane encane ngekhasikade lapha eziwehlo behanjiswe yimini ekliniki utshwala uNkulunkulu bayaphuza ngicela Nkosi amakhosi ukubonga nami ukuthi shembe baba uyangiphilisa wangilanda kude Nkosi ngeke ngikhohle kuqabathela ungilande kude baba ngifile wangibuyisa nyazi wezulu ngicela ukuthi uNkulunkulu ungangikhohle noma kunini ungakhele nekhaya kaBaba Thixo nabantwana bami shembo ingcwele ubenze inkosi bagane lo ngibike njalo phambi kwakho uNkulunkulu ngiyazi baba ngeke ungilahle ugcine ngubuyisele omakoti bagane laba bafana inkosi yanele isizwe la Nkosi akusikhono kwami okwami ngiyayikhetha inkosi bobuhle bokuphakama bangcola bahle enkosini ngomnye unyaka inkosi inyanga yezulu ihleli esihlalweni kunabantu abangabaza ukuhlala kwayo esihlalweni itheni indoda angakithi angeke usibanibani ekwazi ukuhlala kulesihlalo simbonile ehamba emhlabeni ngiyayikhetha inkosi yobuhle bokuphakama abavangeli bangiphazamisa ngigcina sengisukuma manje sengenza ngendlela abafisa ngayo kodwa ke ngumvangeli umthembu evela abahleka kwaZulu amen inyanga yezulu uma ifika lengakithi kunendoda yakwaGumede uma ithi lendoda kwaGumede usibanibani angeke ezahlale kulesi sihlalo njengomfowabo ithi lendoda ngiyahamba ngiyalaphana inkosi inyanga yezulu ezofika khona kodwa ngifuna ukubona
ukuthi mhlambe kungenzeka ukuthi ngempela izokwazi ukuhlala la kuthwihleli khona. Bathi abazali abazalayo yalunga le ndoda yahamba ithe mayifika inkosi inyanga izulu yanikelisa eBexit. Sekuphela umthandazo wasekuseni siyanikelisa. Kuthiwa kwasekufika le ndoda eyayihamba iqhutshwa ngewheelchair. Ithe mayifika le ndoda phambi kwenkosi inyanga izulu iyabuza inyanga izulu uthi unani lona. Bachaza bathi baba wagula akasakwazi ukusukuma enzeni sewahlala lesihlalo uthi udokotela useyohlala lana ngeke sephinde uyosehambe ehambe lesihlalo ngoba konakala umgogodla wakhe. Inyanga izulu mayivusa amehlo ithi wena mshumayeli hamba ubize nansi le ndoda ihleli lapha yayihleli bude buduze buqamama ifuna ukubona ipopolo inyanga izulu ithi mbizeni ezelana kimi. Uthe uma efika yayisukuma le ndoda kwaGumede yayithinta esifuba ithi usho mina kuthiwa usho wena. Yayisondela le ndoda kwaGumede yafika ithe uma ifika injenganali itende yasifike yaguqa phansi ngamadolo. Le ndoda yeza isihamba ngamadolo isenkosi inyanga izulu ithi inyanga izulu sukuma Gumede uhambe ngenyawo usekini. Wasukuma uGumede wahluleka ukusukuma wayisonda wasondela seguqa ngamadolo ehamba ngamadolo nezandla wayifika ehlala eceleni ithi inyanga izulu awuphinde uthena unani umyeni wakho mama. Ithi lo mama hayi umyeni wami uthena udokotela sekuyiminyaka engaphezulu ka7 akasakwazi ukusukuma kodwa wathi udokotela angeke sakwazi ukuhamba sizobika enkosini sithe namhlanje asizobika basiwa amanamveletha. Ithi Gumede uyamuzwa lo mama uthini uthi Gumede baba ngiyamuzwa. Ithi wena ndoda sukuma esihlalweni ungqena ukuhamba uyosebenza njengoba usemsha kangaka. Uthi lo mama hayi baba kasakwazi ukusukuma. Ithi sukuma wena njengamanje uhambe uyosebenzela izingane zakho. Phela ndoda yasukuma yayibamba wheelchair yasukuma yazama ukusukuma bathi bayinika induku yathi inkosi inyanga izulu ngiyekeni akasukume yathi yasukuma ama ngenyawo yathi yahamba lezo yabheka le yabuya bathatha uwishe bayigoqa le ndoda yahamba phambi izandla phezulu yathi ingcwele. Ithi uyangibona ngigumede uthi ngubani? Yebo kunjalo. Ithi uyabona Gumede lona okhuluma ngayo umbiza ngegama angeke zehlale kulesihlalo engihleli kusona. Uthi lesihlalo engihleli kusona uhlala ushembe kuphela ngahlalo umuntu. Ithi unebhadi uma ungasizolo namhlanje ngiyelo umuntu wawucabanga ukuthi nguyena. Ngonyaka ikhona izinto enkosini lamadoda lezi insizwa ziyahamba ziyathanda zenzu lesithathu lapha ngakithi kwakunolesithathu awuhanjwa zinsizwa zisizalayo zihamba njalo ziyakhuleka kwase kuthi ngelanga zaqasha imoto ikhonda ziyihambisa eDibisila zaqasha ikhonda yomuntu esifazane ongumama. Uthi madoda uma sezobehlisa uthi madoda niyakushembe athi amadoda siyayebo siyakushembe. Uthi niyokwenzani kweyindoda nina ningamadoda nihamba nokhonza indoda ningamadoda zithe izwa mama ukhuliswa ungazi lo muntu esimkhonzayo kakusiyindoda uNkulunkulu. Zithe izwa awucele mama yini ekuhluphile ke ukukhombisa ushembe ekukhombisa uNkulunkulu kangakanani. Ithi lo mama hayi mina baduka umfowethu sohamba iminyaka ewu6 waduka kuze namhlanje akaziwa la ikhona uma lo shembe wenu uNkulunkulu ayofuna imtshele ukuthi akabuyisa umfowethu lo walahlekayo. Zafika lezi zinto zathi bayifika zabeka amabhodimandi zahamba zayiqonda ngqo inkosi inyanga izulu zathi shembe sibheke ngawe kukhona umama ade simgibezile useyise kakhulu sase sibhetha ngawe. Uthi inkosi inyanga izulu utheni bafana bami. Zithi lezizwa bakuthena kwaduka umfana wakubo useneminyaka ewusikisi engasabuye ekhaya. Ithi inkosi inyanga izulu uthena iminyaka mingaki? Bathi uthena iminyaka ewu6. Ithi-ke lo mama uma nikwazi ukumtshela hambani nimtshele ukuthi thina boshembe umfana wakubo njengoba wahamba iminyaka ewu6 thina somlanda ngezinsuku eziwu6 sibuye sihamba naye. Ngizoyilanda le ndaba ngeke ngisayilanda ekusukeni kwayo la lo mfana athi wayisuka khona ekade ethwetsheliwe bayamazwa abanomkhovu ebelaphana esikhawini efunda iBhayibheli sihamba naye owahamba iminyaka ewu6 kanti uthwethuliwe. Abantu bakubuye babona uhlangana nabo kodwa akakwazi ukuxhumana nabo. Uthi kwathi kwelilanga kwafika inkosi inyanga izulu yafika emlanda. Uthi le yamlanda khona yamlanda abantu bonke befadele beboshiwe yafika mthatha yena yedwa yahamba naye ngengalo. Uthi wabonakala ehamba hawini enqamla ngaseDebhu ehamba nethetha ishesha kakhulu icinga umzwa kubo wafika mbeka ngaphambi kwesango wambeka esangweni la. Uyabona njengoba ngithi inkosi kakusikhona kwami ukulandela ngicabanga amadoda engiya ngenduku yawo
kuleli bandla thina sigiya ngenduku zabazali bethu abasitshena benza isifungo noNkulunkulu. Thina umuntu engasiza uma sikhuluma sithi inkosi ubani sikhuluma ngesifungo esenziwe emakhaya senziwa oShembe besenza nabazali bethu hayi nathi. uShembe bangcwele inyanga izulu ngomnyaka senzohlala phansi lapha eGibisila kusuka intombazana bangcwele iyahamba yokhamazi ibhakede lahamba yalilandela ibhakede lahamba amanzi ayithatha bahamba bahlangana abashumayeli bangena ngaphakathi bayobika enkosini inyanga yezulu yaphuma sekuphela ama-hour abantu kade bezama ukuyikhipha base befika mama ebika yasiphuma yakhipha iduku elimhlophe yathi yalishaya kathathu yathi hambani nihambe niye emfuleni hambani nokala amanzi angakanani emfuleni bafike bathatha imboko bayiphuma zambili zantathu bayifaka phansi zabisha kwaze kwabisha izandla bathi babashona yabuya yangena endlini ithe mayiphuma yathi hambani amanzi sengwakhuphulile hambani noyikhipha intombazana base beyahamba bangena emfuleni amanzi afika shanga phansi kwamadolo bahamba nabo bafike babuya nayo intombazana bathe babuya nayo bathi sekulate sekuntambama sekongena umthandazo wokulala uma sekuhambile ithi inkosi inyanga yezulu mandini kancane sekukhohliwe amanzi asemangele athi lokhu ngiwakhuphulile akahleli kahle emfuleni ithi manini hambani niwabheka ukuthi asengakanani ngade ngingenile yasihamba bafike bawabheka bafaka imboko zasithela zonke phakathi emfuleni sengihlala phansi lapha ngasekhaya ukhona umelusi othiwa uMdamara wayilusa uMdamara lo umelusa lapha ngasekhaya waseqamba inkomo wasethi umvangelo seNazaretha yakhula lenkomo njalo uma siyibiza sekwaluseni sithi nangu umvangeli kanti lenkomo kasazi ukuthi namhlanje uShembe ikhethile ikoba kuyinkomo yakhe kuthi bakuhamba iminyaka inkosi uDube kwakuseyilendala ngelanga yasihamba kwahamba konikelwa kuthe makufika kwase kushoda kwafuneka inkomo ithi inkosi inyanga yezulu kulenkomo yami ekhona kwaDube owangazange etshele umuntu ukuthi khona uthambani bapha bakwaDube namhlanje semvula ukulanda inkomo yami kodwa yayiqanjwe umelusi wathi umvangelo seNazaretha base beyaphuma bahamba bayilanda ngiyakhumbula ngangisho sangena kuleli bandla bahamba bayilanda ngemoto eyayiFort Korea bafika bayilanda babuya nawo inkomo kaDube yafike yama imoto yafika eSpayini uthema izofika eSpayini inkomo yehla yaphuma ngena phakathi equphi kwase kutholakala ukuthi izoka kanjani yasithela ayangabonakala base beqonde endlini yenkosi inyanga yezulu yasifela ngale ngaseSpayini yafela esibabheni sohafu base beyibikela bathi inkomo ingenela emfuleni kayisabonakala kahle njani ithi yasibiza inkosi yakwaDube eyayimvangeli ngasosikhathi ithi wonke umvangeli ithi jika ngemoto uhambe ngalena ithina boShembe sesiyelusile soyithatha uyofika ithole ngaphesheya komfula kuthiwa yathi mayiqhamuka inkomo yaqhamuka sihamba kanje phezulu kwamanzi yawongena emotini yafika yangena banqwele noma ningahluleka nihamba nikhuluma into eningayazi nihluleka nihamba niphikisana ngoShembe kwathiwa kuleli bandla kuphikiswana ngoShembe manje nina niyahlubuka abantu uma beniphikisa ngoShembe kanti nina fanele ngabe nihlala kuShembe wenu ngoba nina niyazi ngathi mina kwamanzi amnyama ngabithi ngathi mina uShembe uma bayifika kwaMthembe fike kwaDube engafiki kuwe wena kungikwanyana uwena uShembe angafuni umbone wena nkwanyana ngoba lento esikhuluma ngayo abangakithi bayazi esakhelene nabo namanje bathi siyasikhonza umuntu kodwa kwathiwa kuleli bandla kasiphikisana ngoShembe musana ukuhamba nema social media ningasilutho ngoShembe ngafisa Nkosi ukuthi sikuningi ngakukhuluma ngaloShembe kodwa ngifungisa into eyodwa into ethi ngenila wakhona indoda ethiwa maphekethulu lehlala evela bahleka basho njalo baba nomkhulu bathi le ndoda yathi ngenila ngiyawukhalela umuzi wakavela bahleka uyofunga sinambuzo lisho ngo1972 manje njalo ngiyayengimbuza ukuthi uShembe wangigobelani ngoba lo mhlangano kaSeptember woba sevela bahleka uthi ngenilanga umfundisi namhlanje ubaba umkhulu uDube uthi inkosi yabafika kwathi ngominyaka ephakameni ithi kubaba wakhe Dube uthi bangaze betshele umuntu bakha nje empinzweni yasevela bahleka bezakhela izindlu zangaphakathi beyivusa zonke izindlu zamakhosi ithi inkosi mabefika ephakameni ithi hambani ibiza bafana basongoye ithi wena Dube senikuphi lonkwakha nabafana bakho uthi uDube hayi baba uthi bathuka kakhulu bengazi ukuthi inkosi itshele ukuthi bayakha uthi inkosi ithi ngiyabona niyakha uthi khulekani ngiyeza uSeptember nje ozayo umhlangano ngiyowenza evela bahleka
uthi bakha ebese ngikhumbula indaba endala mhla kuhlukana ivela bahleka kabili uma ihlukana ivela bahleka kabili uyahamba uDube engagotshiwe kanjani uye enkosini inyanga yezulu uthi baba seyihlukene ivela bahleka uthi kodwa mina ngifuna ukuthi ungiphi ithempeli engizohamba ngiyosonta kulona uthi baba inkosi inyanga yezulu ithi wena Dube alikho ithempeli ongayosonta kulona ithi hamba uyeqeleni komzi wakho uyofika khona abahambe nawe kulelo thempeli bofike bebhuqa khona nithandaze nilindele uNkulunkulu ukuthi eze nenze nibe ithempeli ngoba wena Dube ubaba wami waphefumulela ngomphefumulo wakhe waseqamba igama wathi umphefumulo wami wena umfundisi waleli bandla ebese siyadideka uma sibuka ibhasi likamkhulu sibuka ibhasi sibona iminyaka ishaya ko80 ishaya nje bebheke 100 manje bese qhamuka unyazi wesizulu uthi wena Dube umfundisi wami hambe yoba umfundisi wami eJudiya ubheke iJudiya sase sithina nembala naye ndiyakhulunywa uShembe wathi lona umkhulu umfundisi namhlanje umfundisi amen Nkosi kusenze Siyabonga amazwi amnandi esiwaphiwe abavangeli benkosi inkosi zibabusise. Sizobala inkonzo yesikhumbuzo sikamkhulu inyanga yezulu yesihlabelelo sekhulu 48 148 zocela umvangeli unkosi wakwabheka uZulu yasola lesihlabelelo inkosi imbusise. Nkosi kusipha amabangcwele. Amen.